Zen-G Asong NGO di lagi generation for green pu kemana lagi itu non laso apor hutke itu environment fan protect ke kenang sat laso along sitami itu koson si itu ngadin kepalang mi pen itu dat boring over side pen itu kireng dia Aphan itu tourism koson si ke develop poni Aphuthar hai pen si itu fan so papon na jasemet ke non head Assam no chief minister Dr. Sarma lang itu Aphan isi opportunity me pick alam thelang ninje ponlo laki non head Meghalaya pen Assam alam charbo sai ajoini itum karbianglong phanda isi opportunity ason si itung phan nang piponlo asila so opportunity ki itung endun pamikate itung karbianglong phan ali itung long ponji jasemet ke karbianglong hello district ke thenai one of the largest district ke karbianglong hello anten la so largest district pusadami ili karbianglong along hello kelang mi adim ta ke ongnai tourism itung promote dia adim ke dopik unexplored dopik lang asi la chief minister alang kining je pon ateng ili tung adim nyong si ili tung amuni tung jong si tourism में हिम जोंग सी इतुंग क्लेमपन बमी पोते इतुंग बोरेंग बार साइ सितामी इतुंग केनांग long ponji like directly indirectly tourism and industry ke son ho directly employment ta do indirectly ta do indirectly ke non son ki jor ke cholang driver homestay di lahaya son itung mane dak penangan atung kering pondoji lasi non son itung langnam no na dikut pi one of the largest waterfall di in Assam kon nikelang mi ason thak si hunat pi ta adim gelang mi pik di trekking dam phanta itung dim trekking anda tidam phana damio adim da langmio ason thak si itung pu Kachiro is one of the famous national park di like a world heritage sites lo lasi ladakh hano tourist tung ong nai ke foreign tourist itami laso border ke itung karbianglong sidu lasi hala so dimben itung connecting no polote itung tourism hin ke itung our side of pick bon sitami ladakh itung laso opportunity itung endpon thegima di non government dong ke pangdak ponlo alang tung claim pon popo itung karbianglong ta amen duduno bang dim house dung amen duduno di non itung difu sitami amen duduno lasi laso opportunity itung koson men si enun thekpo di itung phan hemnang kim pilo bonstami itung pangthir the safa phe polote hola so hem ki itung dono dagi ason thak si ladak difulong da penan kim rang thekmonong itung di itung kaching hon Dr. Turilam Ronghang Honorable CM kam MLA alang stami penan kim rang ponong lo non itung a phi do ta alangli ki bori pe na joini si itung dak no theng pi ta itung thek monong lo lasi lahai ki kim kerang ki du ulo bon sitami itung laso ki kim kerang long public itung koson si cherap dun thekbo itung kim rang da phi itung hola dak ki ter ki air di aku langroi sitami horjun po hola dak si sisa da theng dikang rai po polote lason polote koson hi itung adim tourist mang po aku itung jongsi plastic sitami ben et fi sitami itung plastic sitami arlo pen pajor pachong hudun bom lang bolte itung kachera dun gali itung ke akhe no son si itung ke alang tung ban encourage dun ro non nason itung example diful municipal board ke single use plastic ke ban go 2022 ben di bon sitami 2022 ben sitami itung public itung support dun na theklong le non het jong agos chiklo sitami ako notification pitang lo holata long era pita support dun de arlo pen itung bangke to son encourage dun rong jorno
mo pini nang pu lupo te itung manang than lason si itung ki Ahin no si encourage no la si itung honorable CM itung Assam CM la an opportunity nang pi ahut ke itung sitami mathadun pami pen itung sitami dengdun nang ma pusini nang tung phan nang chuniri kang tung jasemet ke itung thekdam long non itung adim tourist spot dopik lo di bonai adim da dolo bonai ni dim da dolo bon sitami hola ke bonai adim itung ko ana si chinghon pon lo di itung hola dak kedam ben itung waste management adim dolo ma di hola dak itung kiter ke itung safat dam lo ma itung hola dak awareness pidam lo ma di itung hola so dim itung hor kijun hola so dim koson men si hor kijun pen hola dak bong baching hang hidet pen itung hola dak kemisen pen itung ki bi pon nima pula hai itung matha pon lo ma itung jongsi hospitality di jongsi itung cleanliness itung jongsi awe pulute itung along tourist ke ipoi ke rang detpo bon sidami mo phike latung wang tung te detpo asinon ilitung long rilong isi itung phan akimisen avar sai itung hanang pipon lo la sehol so avar sai itung chu enun pamilo ne la si itung adim long kelang mia adim dopik itung hu weskar benglong ta do an pen itung iskar benglong do la si la hai adim itung ki promote pon lo na itung yang si promote pon pe polote itung adim majok ta nang rubang ta avidat po nang lang bang ta avidat po itung along a natural resource langmi nak chot po bonstami itung hala tung phan ke welcome yi itung a mentality bang yong si itung mimi pote itung along stami bang unan le government dong na encourage dun unan le government tung nang cherap dun unan nang chitu dun stami itung yong si public tung yong si hala so dim long itung cleanliness phanda matha the itung hospitality phanda matha the itung ining hang ning ke padat ining hang ning ke claim ke dam itung rules and regulation itung follow le kemisen yi phan polote lake itung adimalong munitung ke wangi phan aning hang hedat po non itung adung het pipot si dimahasau ke non che thangare lo hala tung government ben ke claim ke dam talang tung che paduk pono itung non ke tebok het lo panimur lapu ke panimur lo lapu kokalo koka ga amian masi klang unde kopie polo panimur klang rongge kilang mi ki sibet lo dadak le lang dam lo na itung kar bieng long long kon si kam claim ma dimahasau long kon si kam claim ma ladak pen itung lang dam mi panimur long kan iwang da munitung social media long aniwang theklong ji latung kon ni kilang mi booting da ho bang tourist tung dam da ho bontami itung koka hin mangi thekram long le lasi nili government nong phana chuniri kangtung tourism department nong phanta je lahai tourist spot long follow up chiklemoson de miseni recently nitung recruit pi dam lo recruit pi long ke dam pen itung adim survey dam lo adim ke survey dam ke thek long ateng bote ningoi meme ladak ki claim nang adim dopik lang bons tami thek dam long leson si mandet da cleanliness ta maintain te hola dak langroi long se mi sisa side anben wi tung hola dak Greek speak people lo Greek speak bolote hola dak kilang adim grill da ave anben hola dak karlu dim ge dolo asab wa tawar asabet anben dak accident ya chances thepik akola so entry adim ke asab dolo exit atawar ave ante la so dim tourism department men mathaloma dak ke claim ye phan ni tung e NGO ni tung thang dawe ni tung fan dawe thang dawe ni tung ke non si ni tung ke kosono NGO ni tung arjing ding delang ningkan sibak sidolang bonstami ni tung hola so dim ke survey ben ni tum ke lang dam pen phere mi ason si theklong hola dak grill dawe entry point dola sabo anben hola dak exit point dawe lasi tong se kot pen hola so dim viewpoint long recruit pi viewpoint long tong se kot pen jong si viewpoint la pen hola exit atowar jong si
tong sekot pen selam pison de miseni athe mane prevention is better than cure polam do mo mani accident det mani thilot api ke claim bang ke labang ke chok chidat po lasi hala akiso long liang ko hala bodnam long liang ko selam det pote miseni lagi mithang adim apot mithang aphan si ali ko an mai tung adim kelang mi ko an mai tung adim hospitality ko an si muni tung chingkime ko an si tung welcoming a mentality ke doma lan so se si tung phan appreciate po piniani youtuber tung punoi Assam long ke do tung an sidami karbieng long adim lang mi upu an nang promote pi tung mithang bangge tung chi promote am denda bang tung long ben si tung thek long long tarme adim ke lang mi ulo bons de me la so adim ke lang mi long batai sivet kipawang aphan si tung ki claim ima mate la kewang ben aku pawang lem de son si tung claim jima laki tung ang long sidu tung bong sidu lasi tung kadu ka veta dake responsibility do itung government na tunglong itung public tung da responsibility do kadu ka veta itung cherapet ni tourism sector ke di laso ya sector heno itung kimena sector lo itung sikkim lelang nam sidame sikkim men ben jong si pangbar bodi itung kar benglong thenai lo sikkim ke thangnang chi phurunde anna pini latung kopilo latung tourism sector long penan revenue collect ponlong lason thak thak si Meghalaya ke asavet lang nam pote itung adim themu itung adim lang mu di bons dami hala tung lan si ke promote jo latung piniani pirthia dangamuni tung da Meghalaya pote chini bons dami kaprek India adim no kaprek adim ke chini leda thek di non lasi lason thak thak si itung karbenglong ke potentiality ke dopik bons dami itung public hoi pen sidami itung klempami nangji anpen government atung sidami amithang homework chiklem bonai jongsi amithang homework chiklem kle pote pu langbon pe polote laki lasu industry ke laki flop dedi lasi non aku kopai mehut itung sidami pu chethan chimung pon pen lansu se itung tourism sector industry sidami itung pache thang bononang pachan bononang bangtung sidami pache than bononang je itung karbi anglong asor ta chingkimi pik di latung sidami cleanliness ta maintain no ako lang tung sidami culturally ta very rich di non itung no thank pi ke isi example lo di no thank pi ke lagi bethe adang si ke chithang monuments non ke lagi ili tunglong lagi ko rich culture polo lason do olang unexplored a culture itung long do piklang lasi lahai itung along potential kido along itung sidami mithang sidami claim polona cherap chito pen lasi aku ni lichuning ripon kangtung nitung NGO ahoy pen je la notification ki pi alam sini chithan pola to isi related lo lagi isi lagi single use plastic ke ben alam si neli chithan pon kangtung sektor ini related lo cleanliness ta kenang sot madi itung yang si tourism yang si itung pache thain pulote lasi itung government of India pen single use plastic ke ben ke 2021 pen lo 22 anikanda isi notification pilo single use plastic mene laso plastic ho lagi plastic labang lagi plastic lo jola ta plastic lo yo lagi ke ben dang lo government of India pen anpe non bang ke eco friendly alternate nangklang lo alternate lagi alternate lo yo alternate lagi biodegradable carry bag lo biodegradable laso biodegradable ke lagi cikloyon thoma bhi bote decomposed bo lang long levar postami bari long levar postami lagi mithang mai decomposed bo longli chiplang det po anpen chainong dung le cho sidami thang thi lagi labang ke lasimo demo nang baklang bo ke kai ben la kai lo bote boni kagos ason ta la kai lo bote lagi toxic lo air pollution na toxic lo la so join pen cancer ke long tung aphai pat pik bons dami tung long awareness ki pibang vedat ne kosono ne itung along department do swachh bharat abhiyan bodo da
स्वच्छ भारत अभियान के डिपार्टमेंट मन दलो अमुनित एम्प्लॉई दा पिलो माने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने पिलो alang phansra me adorma ta pilo bonsra me kono kam chiklem jumpi delo lasi laso annotation non het ako pithulo 2022 aninkan na pilo konon het pilo lake 28 July 2026 lason hi toklo yo provision on single use plastic within the jurisdiction of Difu Municipal Board di the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, White Plastic Waste Management Amendment Rules 2021, dated 12 August 2021, has prohibited the manufacture, the distribution, sale and use of single-use plastic. Distribute along the law, sale along the law. The laso single-use plastic. Jongsi la jongsi kine blong lo bote Aphan na daktok lablo yo. Aphan di munitung awareness kavite isilo hai. Aphan na tokla boda lagi government of India pen sige boide lo Aphan ni kupi lo jongsi ilitung customer do yung si Kepipon nang teglong bote ini ke government rules pen bote 500 fine do laso plastic mang ho di anpen yung si retail di retail tung yung si dukan tung yung si kijor pre 2000 lao di ako yung si kiba ko so no po distributor tung yung sila ki jor bote government tung kono fan yang 5000 di laso notification ke pinyani anta kagos ki jo son di payment di bozar long lake nonan humrui lang di lasi laso notification Kepipon laso Ardi ma bima di ini tung lata monthi bonai lasi government tung ki tonang pilo laso notification nang pilo bons dami itung public tung sidami akimi se tung nangji laso kirim men gupila lege itung langroy langje warbo lai tuthe di hajar kan sidami tuthe bons dami labang ke chikloyam thomte sangjirlo di lake itung kupilo pom pen pubom tourism at department of Panda itung akimi lage imithanga dim 50% of plastic ke itung solution dak silong lokpo ini tung pinyani Difu isi hill station no anda kupi pot si artificial flood ongre lo lata isia coast lo drain along block check titi lata isia coast lo la silaha coast do cancer ke long ta lata isi penanga coast lata isia factor lo di lang isu pen itung dak thapon po han kisu thapon po di laso chemical ki react bongge di lahai pen ki itung chini ne dat pot itung mangke lahai ke matha ram de ta the lasi lahai da itung kinang sot lasi iritung adim jongsi tourist jongsi iritung ansu se pawang thulang bolote itung eco friendly ta itung promote ponangji anpen iritung kimisen ason anke itung ladak imithang adim kimi phanke itung claim ponangji lasi neli akunon phoi akiru pigangtung lake iritung chief minister di Dr. Himanto Biswa Sarma di alang itung phan tourist Ahin itung phan nangki promote pi apot alang phan churupon gangtung anpen aku churupon gangtung je itung CM Dr. Tuwiram longhangta alang Difu apirthe kar benglong apirthe aprang alang abiangku penonon ang charibom aki prek itung thekponong lo lasi alang ke bonai pik lo itung penangal di ma theklong lo non itu anung da alang kimatha kimia joini si pini alang sitami no thengpi sitami pirthia dang pachi thangponong lo lason thak si taralang su di karbi people's halls non ke pirthia ma si prek dak lo aprang ge chijin so memi bon sitami alang kimatha kimia joini alang tourism sector long lan su se ki promote ponji aning hang lan su se kar benglong phan pachi thang ponji aning hang pensi alang claim bondo si hola tung kimatha kimia long ilitung public atung sidami itung alang tung long support dun nangji anben itung department tung sidami support ponangi pini ason municipal board atung ason son alang tung akam chiklem nangi polo athe latung ophan government of India pen paben single use plastic paben toy eta phi sidami alang tung sidami pini ani sidami municipal board
along tilong da piniarnik plastic jui roilang lasi lahai akam ke alang tung sidan ciklem pon nangji athe alang itung along alang tung inut bahini ke klem along alang tung long itung cerap bunde bunde ki chunune lasi itung kaduk gawe sedami itung cerap ponangji lasi neli nang itung Aphan aku puthot nang chuning ripon kang tung lalo itung cerap citolo pote itung ki un ia son thang dawe ili tung along Meghalaya son son Sikkim son son ili tung along kilang mia son dopik lasi laso kilang mia dim along itung sedami cingkhon polon nang lan so se ili tung ke choklem chodam ke misen ya Aphan ili tung income sedami itung sedami kepa badia Aphan ke tourism sector ta isi one of the best industry lo nasi itung long sedami a resource ke dolo itung ko son sila so resource itung pirthe pache thang bodi laki itung along sido nasi kadugawe atung phanda chuning rilo itung tourism abang itung pachan polon nang itung cleanliness tang ho itung hospitality tang ho lahai itung mental along itung kimatha along itung welcome polon nang tourist tung Aphan alang tuhan nipang subject pen itung Aphan ke welcome pon ji Aphan itung yong si la yong si dolo pote ultimately itung long resource ke dolo ready made anam nang pitang di itung nom nang cleanliness donang po anpen itung abang hospitality bang donang po di la yong si itung long dolo pote tourist ke itung ke Ladakh ke igmasi une athe Kaziranga pen da chete bokpik di Kaziranga pen ke chete boknai ke itung Karbi Anglong hello itung foreign tourist yong si langdam lute lasi itung connecting da mio di lasi itung opportunity thepik lasi kadugo be phansa chuning rilo department atung phanta public atung phanta itung klem pon bami Aphan lan ben si nilam si repeat check lo